Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar acher tu la rem sang ralte Mizoram hapta ni kal te chung khan COVID-19 shikai thar mu chho atlaniam shet tun thlani somtama tui real assembly bill by election vote thlana atana man tur EVM te voin khan roman felani ramme mui te tan COVID-19 shidan na dos by bill sa somkwa pakot chuang pek chho anita Rosuna sa ka inoya Uttarakhand na chiana sang thlenga mi som paruk anthito India chuan COVID-19 shidan na dos by bill cheza apetling lek to a vaccine chaktaka pe kani theina na ma la tu doctor nurse le thok dang zong te na All India Radio chuan zana chibai abuka heti rol hian thrileng ala re lo wangin Phim khur chun zom zel turin ngai thatu te kan ngen chewa vaccine la lakim lo te po la thwai turin kan ngen chewa midang po la ve tura som turin kan ngen chewani sa ko hun pui lo thleng tura hian mai tuam na wa midang nai lo kutle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kai noya shia du nei chuan rampum ho helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te hi biak po thei rengani tuna chuan chanchin thar ilawai thlak chhun zamang u COVID-19 thon hi na in Mizoram pum na taka anwai nuwa hapta ni kal chung khan shikai thar mu chu atlaniam sheta shikai mu chu za thi sample te sa changa mu chu thina tangin point li atlaniamin za sompanga point bial pariat ani a karkal ta khan za sompali point pasari paruka atlani September somni paruka changa October ni in kar kha shikai mu chwa tamber hapta ni in sample and dika changin za sompakwa point pani bial atlinga October ni thuma changa ne ko chung khan za sompanga point bial pariata atlaniama karkal ta October ni soma changa ne somparuk belkhom chu za a sompali point pasari paruk nei in point khatin atol thlale ani hapta ni chunga hri in kai dan enin dual chunga in kai atam bera za somko pakwa point pariat pali vel chu tual chunga in kai ni in rampon atanga lo lu chu za a bial point pakhat panga vel chawani heti la hian enkol damzat po an mung chhozela hapta khat zela nga chutin October ni thuma tanga ni ko chung khan za pakhat point pakwa pani ni in October ni som atanga ni som paruk kaliam ta khan za somthum panga tlinga dam lo lut ain dam chuak an tamzo kani Mizoram Scholarship Board MSB chuan sarkar lai puin in kai shwana tharati chho wangin pre and post matric scholarship sem tura malawna akhai lakri ti soin tonkar chong hian sarkar lai puin pre and post matric scholarship la dong lo te hena pek tur paisa aron pek chwa an be sei ti an soi Mizoram Scholarship Board MSB Secretary Dr. P.L. Ramlian chuan pre and post matric scholarship pek chwa dan chung changa sarkar lai puin kai shwana thar mang tura state tin te ati wangin tun ma scholarship an sem thina dan chu aman thei to lo ti asoya tuna hian scheme tin tan bank account ran theu sia mangai to a hei pe fel tre pani ati MSB hian sarkar lai pui tangin pre and post matric scholarship sang ne somni pakhat sem tur cheng nuai sang khat za somko pasari sing khat sang riat amuto a hei first installment ni in Mizoram chunga college le university zirlai sing khat sanga zaria somni parian ne na semani to a tuna hian Mizoram pon zirlai tele pol som pakhat le pol som pane zirlai sing khat sang sari zakwa som kwan ne na pek tur second installment cheng nuai sang khat zakwa som sari sing khat sang ni chumu ala ni lawani tun thlani somtama tui real assembly biala by election vote thlana atana mantur EVM te chuwa in khan korasip DC office a computer mangin aman na muntur polling station roman felania he huni election general observer Mohammed Ali Shihapan atel puyani tui real biala by election nei turatan EVM mantur hi ECI shiat puin in samli pakhat ro manani a tui real biala hian polling station samni pasari amin EVM dang sompali te chu EVM chiat thula man ngal thei turada ani Buan to angin Twitter assembly biala hian polling station samni paruka thina konpui vi polling station marveng huam chunga mishing cheng an thatnem dewa wangin polling station pakhat Siam Belani when a final EVM randomization a hian political party sang pali INC MNF BJP le ZPMI te antelani All India Congress Committee AICC General Secretary Bhakta Charan Das Union Minister Hui Chuan Voin Khan Aizorun to in Congress Bhavana
apualin hun manania he huna hian MPCC President Pulalthan Hall chuan thu soin Mizoram Congress to Central Congress ain ngat ngai lo ti soin anin ngana chu Isu Krista ania anding chuak le don ani ati Pulalthan Hall chuan Mizoram in masonaru relian thamane power asiam chua zongjong te barabi real kong ti len te sarang thleng local tur te border trade le ramdang ne na in kalpona kong siam lai mek te chu congress ko chua de vekania ti a Falcon Referral Hospital Medical College satlia mai du tok lovin research te thaina tur mimer andin ti soin Medical College satlia ZMC an siam le tani atibok Pubakta Charanda sa chuan an party chuan Mizoram mangai poimo hle ti soin India Rama state changkang zong tanen po ang khadrangina enthin atia BJP in asataka India Ram an sopchia to siam thale turin Congress party chu Mizoram le India Ram poma athau chuak le ngei donani atibok Hein kho ma hian Lok Sabha MP candidate Louis Pulalshia ranga changte chu Congress party alom lo ani a Congress party azom chan chu Ramsiam chat adu wang ni ina soya Pulalthan Hall affidavit chungchang abe thin na chan soyin mimal in huwa na wang ne lo ati a mipuya awareness om theinan le candidate le zel tur den affidavit diklo an thelo lo na na ti ani ti asoibo chanchin thar hi All India Radio aizola changa puanani Ramchunga tuntlangin COVID-19 shidan na dose vai bel somko pakot chuang pek chu ani to a Union Health Minister Mansukh Mandaviya na soidanin shidan na dose vai bel chaza petling thuai turin chaktakin malak mek zelani Darkar somni pali kal ta chung khan ramchunga shikai thar sing khat sang thum chuang omin he hin zatni somthum pakhat chunga shikai thar om klember tumani a to den huna shivei mek noi khat sing riat sang thum za som pariat omin nizatni somni pasari chunga shivei en kol line niam ber tum atling bokani shivei damzat po sang chhozelin za zela somko pariat point pakhat pali atling to a ton thlengin shikai mi vai bel chathum noi somthum pali singa sang riat le zariat pakhat andam to ani Darkar somni pali kal ta chung ve khan shi kai noya thi za samrok pali omin heng nen hian shi pui wangin mi noi li singa sang ni jali somnga pali an thi to ani Uttarakhand da ruasurna sa wanga chena sang thlenga mi som paruk an thi to a voin thlen khan mun sang ru ala tlak renga wangin lui sang te an len bel zelani Uttarkashi district Gangotri National Highway le Chamoli district Rishikesh le Badrinath Inkar National Highway Chumun enga masata leimanin atnoa thingtlang ko then khatpo leimin wangin kong apingani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami abia in har sanatok te chomdol turin sarkar lai puin thaito pachwa tur thu ashirani Myanmar sipai sarkar chuan sarkar dolo entir na mun sang norna hwai hot kai noyaman mi sanga zaruk chuang te chu voina changkha na chwa tana chwa jinga hian norna telwanga man mi sang kha jathum le sarkar laka nor hwai hot thila kong sang in nam noya pu mi sang li jathum antelani Reuters in Soidanin sipai sarkar in thoboi asiam sak ati somni pali le milar sompo chwa jinga hian antela State Councillor pai thlak tak Aung San Suu Kyi kai shoi National League for Democracy Party thubuang tu pani po chuan ni heti la hian poi khoi zonga che pu te ro chu chua an ni lawa Aung San Suu Kyi le President Louis Owin Min te po chua an ni lawani ASEAN in tun thlane somni paruka changa thut khom an nei tura Myanmar ayo turin political party mi ne lo somve ni se ti nuwa Myanmar sarkar hian tang te a chua tana Ongkas la khan sarkar na thokle doctor enga mazat alo chua to bokani Kum Samriat Palimi US Secretary of State Louis Colin Powell chu COVID-19 kai hnoina na awangin athia Powell hian COVID shidan na dose bikim alati achung te chuan an soi Paula hi kum somthum panga chung sipaya tangin RC Palibel General thlangin akai sanga mi hang Joint Chiefs of Staff Chairman Masaberani kum sani pakada President George W Bush sarkara Khan Secretary of State Den Munchalin mi hang zinga he Den Munchel Masaberani Chanchin ti top nana tlang pui Mizoram hapta nikal ta chung khan COVID-19 shikai thar mu chu atlaniam shed Don't Tlan Somtama Real Assembly Bill by election vote Tlan Atana Mantur EVM Tevu Inkan Roman Felani. Ramme Puitatan COVID-19 Shadana Dos by Bill Somqua Pocochuang Pek Chua Anita. Rosuna Saka Inuya Uttarakhand Siana Shang Klinga Mi Som Paruk Antito. Chuti Zong Chu Chanchin Tarakan Puante Chuani.